kumsang ni paria December ni thum khan Garnet Spear chu alo pianga vandoi thak tak main apiantir atanga risel lovin natna chisang sangin tlak bok ngalin thlannia upa roni chhaumeu chuan achokonga na satakin harsatna ani chhautan ta a chutia achokonga harsatna ani chhauta ka wang chuan ama singtu anu le si chuan dora changa bong te powder le sakin apichina ma se masona han soitur om the chuang lo ataksa in chatlam a in chawlam apan zel ta ka wangin anu chuan hospital apan puitang nge a doctor te chuan thisente anlo test tira chuta thisen test result ron chhuak chuan Garnet Spearino le si chu achonge mai afanu thisena chuan sodium level alo sang na sa in hemi awang hian natna po anga pha hle hi alo ni a doctor te chuan ngun thluk le zwala enkol na kalpui tha a an sha ta wangin Garnet Spear thisen chu IVD ti saktorin an tile a IVD te anti zo a damdoi manga anin enkol chau thei to be sein Garnet chu hospital atang chuan a ho puile a adamdoi eite ange chau viau ni na langa ama Garnet po mu thein aron tha chau le ta ani lesi chuan afanuna dan chungchanga zo na chisang sanga zota ma se doctor te po in achan chiang taka han soi thei anei mai biklawa nu hnutea engemo awanga harsatna emo nau pangta na poi thei thil chalo alo omin hetiang natna hi a om thei an rin thu ero an shila doctor te chuan le si chu afanu enkol dan tura thuron te pe in ati tur le ti lo tur te an shila bong hnuti powder po peri to lo turin an shia tira ti chuan le si pu in doctor te thuron ang chuan kong sang sangin afanu chu a enkol chhauta zela ama ero chu chutia hun engemaw chen pa ngai taka enkol na akal pui chhaumek lain afanu chuan ataksa a harsatna aron nei chhautan ne tatlat mai afanu in chatlam a in zwalam pan le zelta ka wang chuan doctor te hnena bok chuan a shoi le ta a hemi chumpo hian doctor ten athisen chu test le in sodium level chu alo sang le viau hi alo ni a thlakwa vel ngot anat chan le anatna muchhuak theilawa an om chu anu le si chuan mak ati hle a abeidong to em mai ani doctor dangron mai du na lian tak anei le ta hiala ti chuan le si chuan afanu Garnet chu specialist doctor pakhat ne na shwain ava entir le a doctor chuan le si rem ti na la in Garnet ko chunga chuan aka atanga chopek nu tur pipe an thun ta a ataksa a sodium tamlutuk ati zia om thei be sein pipe kaltlangin tuile chu an pita thina doctor chuan hetianga kan enkol hnu a masona kan nei lo ani chuan ti dandangin kan enkol donia ti in anu chu alo shila aka a pipe manga eitur le intur an pek chho atanga kar khatnu vela chuan Garnet chu aron tha chho vele viau maya lesi po ahlimin alom viau nge ani doctor ten Garnet din mun atanga an sha chwa chu siam chop bong hnuti powdera atak satana poi thei thil a om nge rinna an nei ta a tin chumai baka ama singtu anu hnute tuya nau pangta na poi theinat na shi engemo om nge ni in an ngaya chuti ral chuan Garnet chuan han that chho chang nei ve thin bok ma se rei adai ngai tak tak lova ataksa a sodium level ron sang chhole chen chu doctor te po in an thathiam theilawa chutiang chuan Garnet chu enkol chho zel ani a hun aliam zela kumsang ni som pahni aron her chwa meu chuan Garnet po kumlimi aron ni chhoweta ezon na thilawangin le si chuan apiana le seilen na khwa Alabama chwa sanin New York lam an pan le a New York an thlen hnu hian retirement community thonei tu te an bel ngal deuh chota he retirement community a hian kum opato te enkol ani chena heta thoktor hian kumlama lanau pangdeu te chu lak thin ni in manchoi lavin chu retirement community a chuan a khosak theya ama iro chu kumlama upazok tele tartetan na an thok thin ani chuta chuan an nufa chuan an khosa chhowe ta no a Garnet po in no mati chhoviau mai heti lai mek hian lesi chuan afanu Garnet po alin social media lama blog asiama an chung ko chanchin le harsatna an to dante atarlang china tin apasal Garnet apailaya car accident a aboral dan chanchin de tarlangin mi te khongai an hlo chhoviau nge a an ma ni khongai tu ten sumle pai mangte a chanpuin chung an sum mu te chu in enkol nan an nu fa hian an mangve thin ani
hun le ni liam zela kumsang ni som pali January ni som pasari aron her chhuaka tukdanga anti thindan pa nga in retirement community om kumlama upadeule anma ni chanpui tur om ten inti fainate an nei zo a jing thing pui in tura an thut mon hlom lai chuan no pangna tor chap thom an hritat tlat mai le si chuan a fanu garneti ani nge ringin chap thom ron chhuana lam chu a panding ngala awa thlen chuan arin ange in a fanu chu alo ni nge ya apumna chu alo tal top top mai hi alo ni a chu veli le si chuan a fanu chu pomin hospital lam apan pui le ta ngala hospital lam thu nei tu te le doctor te chuan a ma a anat na tho sodium level asan thu le si chu an lo shil le a garneti chu IVD manga enkol le ni in sodium level po rei lo te hnuwa chuan aron tha chho ve le maya hospital lam thu nei tu ten thuron an pek angin le si chuan garneti chu naupang hospital lama akal pui le a ni hni chung dam do ina enkol ani a ma se dam chhozel tura an ngai lain zwalama pan le tatlat mai ataksa a sodium level sang thin khan athluaka ngong thalo ani man hi alo ni a athluaka vung siamin enkol tura anin bo sai lain garneti chuan anat na tor lavin January ni som pakwa kumsang ni som pali khan aboral phata ani garnet spiari boral dan chungchanga doctor te an ngai acha thei tatlat lo maya mishing taksa a sodium level kha engtiaron sangot nge ani enge awom the chan ni yang ti chu doctor te ngai to analwa tu ani a doctor te chuan sha chhuangi tumin an beita a garneti medical report sang te la khomin an zir chiang zela tin heng ba ka hian doctor te hian hospitala CCTV camera an nu falan na te chu la khomin zir chiana an nei zel boka CCTV camera ina athil lo record chuan doctor te ngai ati thalo ta hle mai chu CCTV camera a anthil mo chwa chuan January ni som pakwa kumsang ni som pali jing lama khan le si chuan afanu chu khuma tanga kai thovin boal in lama shwai pheya reilo te hnuwa le si chuan afanu chu boal in atanga shwai chhuak le in amut na ngai ve khuma chuan amutir le ani annu rei vaklawa afanu chuan ataksa a har satna nei chanin zwalam aron pan lia tin doctor te ngai ti thalo zwal tu le pakhat chu lesi khan afanu kha engwanga boal in a shwai lut nge ani engthil nge ati ti chu anjil ro zona om chu anita ani doctor te chuan he thina phena hian thil in thukro om nge ya an shata ka wangin police lam an punta a police te kota engkim report an nei ang te chu pevekin nu chui na an kalpui chanta a lesi te chen na in an pem chu asan to lama an kal ma sabira an thlen chuan an thil mu chu angai na an shelo hle mai chhuata chuan chi hi alo bonuai maya lesi te mut na chen room lama chuan botol achunga tui omlo in khai rong ne na chu opol sadiam hi an va mu chhuak boka police te chuan an thil mu chhuate chu doctor te kota hlan le tin an nin zir chianna an nei le a chuta an thil mu chhuwa chuan mishing nu na ta na lo om khopa chi al a aldana po chi keji somsari vel tluk hiala alani ti an mu chhuak ta a chu chuan mishing tak satan thilpoi tak a thlen thei ani ti fin fi anita ani chu lesi hian afanu chu apian tir atang khan alo pe chin hi alo ni a chu chuan ataksa a sodium level te chu ron ti sangin annun na in ator pha ta hialani mi te thinlunga zona omta chu mani fa nge mai engwanga tha du nge niang ti chu anita a lesi hi lar du mi ngai ven biak ni du mi ani a police lam te soidanin lar adu naril ro hian ama a mun a chan thuk ema wangin afanu chunga hetiang hian acheta aniti in soifiana anneya mi te ngai ven ni le lar du na awanga mani fa te chunga hetiang takanun ron na hi khovela thlengnon to lo sham se afanu kha olsam te in a boral don emo ati lain afanu poi soilo chu kumruk chung je che om atortira afanu laka anun ron na chuan zel bang thim azotir veta ani